Walah, tibae kocone ya betul. Jare dek kunyil ini ndi to? Ora ndang teko-teko iki. Slak tutup nggo rumah balone. Apabila ku ingat dirimu, asoy! Di saat bersama, hidup sengsara, makan sepiring, kita berdua. Deng. Loh, kok ana suara tanpa rupa? Lah ning ndi ki wonge? Putri Cinderella di sini loh Mas Gantol. Dek konyil. Sepurane ya Mas Gantol, ki mau rada telat Gak apa-apa dek konyil, Mas Gandol setia menunggumu. Wes ayo, selak tutup engko wahanane. Loh, apa-apaan keh? Gocakan serapat lho dek konyil. Oke. Hei! Kodar penyandi ki. Yo kencan to, Pak. Karo ngerayain motor anyar. Kencan gundulmu kuwi. Montor apa tak gawe? Lagi kan motor hadiah lek oleh to, Pak. Bener iki montor hadiah anak moleh. Tapi